එරලා තිබ්බොත් තමයි එයා මොනවද වෙන්නේ? එළියට ගිහිල්ලා පිරිමැස්සෙත් එක්ක මේට් වෙලා එන්නේ. හරිද? මේට් වෙලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේට් වෙලා يعني අද ගිහිල්ලා මේට් වෙලා ආවොත් Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Muhammad Azhar from Universal Organic Honeybee, Matala. உங்களோட இன்றைக்கு நான் ஒரு விஷயம் வந்திருக்கிறேன் சொல்கிறதுக்கு என்னன்னா முக்கியமாக தேனீக்களே மனுஷனையும் கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு சொல்கிற ஒரு விஷயம் எப்படின்ட்டு சொன்னால் தேனீக்கள் வந்து காலையிலேன்னு சொன்னால் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 நிமிஷம் இருக்கக்கொள்ளையே அந்த வெளிச்சம் வெளியே வந்துடும் சூரியன்ட. அப்போ அந்த வெளிச்சம் வரக்கொள்ளையே என்ன செய்யும், இது பார்த்து கொண்டு இருக்கும் தேனீக்கள் எப்படி போயிட்டு எங்கே போயிட்டு கூட்டுக்கு தேவையான தேனை சேகரிக்கிறதுக்குள்ள வேலையை இது சாப்பாட்டுக்கு தேவையானதை செய்கிறதுக்கு காத்து கொண்டே இருக்கும். போனோடனே போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வரும். அதாவது எந்தெந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லி சென்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளும். சரியா? சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அது கிட்டத்தட்ட உணர்கொம்புகள்னு சொல்கிறேன். அந்த உணர்கொம்புகள் வந்து கிட்டத்தட்ட 200க்கும் மேலே இருக்குது அதுக்கு. அதாவது நீங்கள் ஒரு தேனியை வந்து நல்லா பிடிச்சி நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இல்லாட்டி கிட்டையாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு விளங்கும். தேனீக்களை மேலே குட்டியாக ஒரு சின்னதாக ஒரு முடி வாழ்ந்திருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதில் உணர்கொம்புகள்னு சொல்லலும். அதில் முன்னுக்கு இருக்கிறதே மட்டும்தான் உணர்கொம்புகள்னு சொல்லி எல்லோரும் சொல்லுவாங்க. ஆனால் உண்மையான நிலை வந்து அது இல்லை. உணர்கொம்புகள் வந்து வேறு. இதில் வந்து என்னன்னு சொன்னால் அது சென்ஸ் பண்ணிக்கொள்கிற ஒரு இதைத்தான் எல்லாம் படைச்சிக்கிறான். அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட இது இருக்குது. அதாவது தேனீக்களுக்கு வந்து கூடையாக இருக்குது. வண்ணத்தி பூச்சிகளுக்கு வந்து அதை விட குறைவாக இருக்குது. இவங்கெல்லாம் வந்து போலினேட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அப்போ அதை வச்சு சென்ஸ் பண்ணி அந்தந்த இடத்துக்கு அந்தந்த செக்ஷனுக்குள்ளாங்க. அதாவது ஒரு தேன் கூட்டில் வந்து எப்படின்ட்டு சொன்னால் தண்ணியை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு குரூப் இருக்கும். அது வந்து தண்ணியை தவிர வேறு எதையுமே கலெக்ட் பண்ணாது. அந்த விஷயம் வந்து மிச்ச பேர் சொல்லி தர்றாங்க இல்லை. அப்போ நான் என்னோட அனுபவ ரீதியாக படித்த சில விஷயங்கள் அது எப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து தண்ணியை சேகரிக்கிறது, தண்ணியை மட்டும்தான் எடுக்குது. அதில் வேலை கூட துப்பராக்கிறதோ இல்லாட்டி மற்ற தேனீகளுக்கு தீனை சப்ளை பண்ணுறதோ இல்லாட்டி ராணிக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறதோ அப்படி இல்லை. இது தண்ணின்னு சொன்னால் தண்ணியை மட்டும்தான் எடுக்குது. இன்னொரு குரூப் இருக்குது. அது என்னன்னு சொன்னால் உப்பை மட்டும் சேகரிக்கும். இன்னொரு குரூப் இருக்குது தேனை மட்டும் சேகரிக்கும். இன்னொரு குரூப் இருக்குது தேனையோட என்ன செய்யும், மகரந்தத்தையும் சேர்த்துக்கொள்ளும். சிலது வந்து மகரந்தத்தை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரும். அப்படி உள்ளது. அதில் ஒரு வகையான தேனீக்கு சொல்ல இத்தாலியன் பீன்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னு சொன்னால் எந்த தேனீக்கள் ஆக கூடுதலாக, அதாவது முதல் எடுத்துகிட்டு வர எந்த தேனை எடுத்துகிட்டு வருதோ அந்த தேனை மட்டும் நோக்கி போயிட்டு, அது உதாரணமாக சூரியகாந்தி பூன்னு சொன்னால் சூரியகாந்தி பூவில் உள்ள பானி, அதாவது அதில் வர்ற அந்த பானியை தேனை எடுத்துகிட்டு வந்து தேன் கூட்டுலுக்கு வைக்கும். அதே மாதிரி அதில் உள்ள மகரந்தத்தை எடுத்துகிட்டு வரும். அதாவது அந்த கூட்டில் உள்ள அவ்வளோ தேனீக்களும் ஒரே பூவை நோக்கி மட்டும் போவோம் அந்த சென்ஸ் பண்ணி. அப்படி ஒன்று இருக்குது. இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், மனுஷனை மாதிரி லேட்டாகி தூங்கி லேட்டாகி எலும்புற ஒரு உயிரினம் இல்லை. தேனீக்கள், எறும்புகள், அதை மாதிரி மற்ற பறவைகள், இயற்கையாக வாழ்கிற பறவைகள். சரியா? அதெல்லாம் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் மனுஷனை மாதிரி இல்லை. மனுஷன் லேட்டாகி தூங்குவான், அதே மாதிரி நேரத்தோட எலும்புவானான்னு சொல்லி பார்த்தா இல்லை, லேட்டாகி தான் எலும்புவான். சில ஆட்கள் இருக்கிறாங்க எப்படின்னு சொன்னால் 10 மணிக்கு பிறகுதான் எலும்புவாங்க. எலும்பி பார்த்துட்டு இப்போ தான் 10 மணியாண்டு தூங்குற ஆட்களும் இருக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு பிறகு தேனீக்களை மாந்திடுங்க, எறும்புக்களை மாதிரி சுறுசுறுப்பாக இருந்து வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஜ்ருக்கு பிறவங்களோட வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பறக்கத்தான் இருக்கும் எல்லா விஷயமுமே. அடுத்தது நல்லா අප්ඩේට් ஒன்றும் பாக்கியலும். சரியா? මේකෙන් උදේම අපි කියන උදේ සේන කියන්නේ දන්නවනේ. ඒ වේලාවට අපි මිනිස්සු වගේ නෙමෙයි. මීමැස්සා අනිත් එක කූඹි ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් තමන්ගේ වැඩේ ඒගොල්ලන්ම බලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උදේ ඒ කියන්නේ එළිය වැටෙනකන් ඉන්නවා මේගොල්ලන්. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරගන්න. පරාග කරගන්න යන අය පරාග කරන්න යනවා. හරිද? පෙනි එකතු කරන අය පෙනි එකතු කරන්න යනවා. වතුර එකතු කරන්න යන අය වතුර එකතු කරන්න යනවා. ඒ වගේ
මේ කූඩු අස්සෙන්ම ඒ කියන්නේ මීමැස්සිලාගේ කූඩු අස්සෙන්ම තියෙනවා හැම සෙක්ෂන් එකම තියෙනවා. වතුර අරන් යන කට්ටිය වතුර විතරයි අරන් යන. ඒගොල්ලන් පෙනි අරන් යන්නෙත් නේ එන්නෙත් නේ. හරිද? පරාකරන්න යන අය ඒ වැඩ විතරයි බලලා මොනවද ගේන්නේ කියලා ඒගොල්ලන් තමයි තීරණය කරන්නේ. හරිද? මේකෙන් රජිනිට වැඩක් නේ තීරණය. රජිනී කියලා නම විතරයි රජිනී. ඒ වුණාට රජිනීට නෙමෙයි ඩිසයිඩ් කරන එක ඇවිල්ලා ඩිසිෂන් එක ගන්න එක ඇවිල්ලා රජිනීගේ නෙමෙයි. කොමලා හිතාගෙන ඉන්නවා රජිනී නම් මෙයා ඕඩර් එක දුන්නොත් මෙම කරනවා කියලා. ඉතින් ගොඩාක් අයට සිංහල දන්න අයත් ඉන්නවා. දෙමළ කතා කරන අය සිංහල දන්න අයත් ඉන්නවා. සිංහල කතා කරන අය දෙමළ දන්න අයත් ඉන්නවා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් හින්දා මේ විස්තර කියන්නේ. ගොඩාක් දේවල් හැමතැනම කියලා දෙන්නෙත් නෑ. මේක මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුවෙන් මම හොයලා දැනගත් ඒවා. ඉස්සරහම සමාව වෙන්න ඕනේ. මට සිංහලෙන් හැම වචනයම හරියටම මට දන්නේ. ඒත් මම උත්සාහ කරනවා හැමදාම ඉගෙනගෙන දන්නේ නැති දේවල් ඉගෙනගෙන ඕගොල්ලන්ට උදව් වශයෙන් මම කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ ලොකුම එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක. බලාපොරොත්තු වෙන එක ඇවිල්ලා මම මේක තමයි. අනිත් එක ඕගොල්ලන්ට අනිත් අයට කියලා දෙන්න සේරම. ඒගොල්ලන්ගේ එංගේ තියෙනවා 200ට වැඩි අපි දෙමළෙන් එකට කියන්නේ උනර් කොම්බු කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර සෙන්සේෂන් කරන ඒගොල්ලන්ගේ එගේ තියෙනවා පොඩි ඉසකෙස් වගේ අපේ. හරිද? අපි අනිත් එක ඇවිල්ලා මගේ ලොකුම එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක ඇවිල්ලා බලාපොරොත්තු වෙන කියලා මම බලාපොරොත්තුෙන් කරන්නේ මේ මට නොදන්නේ අයට මට දන්න දේවල් මම කියලා දෙන්න ඕනේ. එච්චරයි. ඒ නිසා මේ ඕගොල්ලෝ මොනවද කරන්න ඕගොල්ලන්ට දන්න දේවල් තව එක්කෙනෙකුට කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ උගන්වලා දෙන්න. කියලා දෙන එකට වඩා උගන්වලා දෙන්න කියන එක ඒ වචනේ ඇවිල්ලා හොඳට අතනින් ගැලපෙනවා. ඒ නිසා ඒක කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් තිබ්බොත් ඒක අපිට අමතක වෙන්නේ නැතුව තියන්න තව එක්කෙනෙකුට කියලා දෙන එක. ඒ කියන්නේ උගන්වලා දෙන එක අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක අපිට අමතක වෙන්නේ නැති දේවල් එහෙමම හිටිනවා අපේ මොලේ හිතේ. හරිද? ඒ වගේ දේවල් තමයි කියන්නේ මම. ඒ නිසා මේ අපි දැන් බලමු අපේ මීමැස්සි කොහමද වැඩ කරන්නේ එහෙම කියලා බලමු. ඒ තියෙන්නේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මේගොල්ලන් එනවා යනවා එහෙම. හරිද? මේගොල්ලන් හරි හෙල්ති එකේ ඉන්නවා. අනිත් එක මේගොල්ලන් පරාග කරලා පෙනිය අරන් යනවා. අනිත් එක ඒගොල්ලන් කකුලේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. හැම පාටෙන්ම ඒගොල්ලන් අරන් යනවා කකුල් දෙකේම. හරිද? ඒකට කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් පොලන් බාස්කට් කියලා කියන්නේ. පොලන් බාස්කට් කියනවා, පොලන් බෑග් කියනවා, පොලන් බකට් කියනවා. ඒගොල්ලන් කකුලේ අරන් යන හැම පාටෙම සුදු පාට, කොළ පාට, සමහර අය කහ පාට, ලා කොළ එහෙම පාටෙම තෙඹිලි පාට එහෙම අරන් යනවා. ඔයගොල්ලන්ට එනව නෙමෙයි යනවා. අරන් ඇවිල්ලා ඒකල කූඩු අස්සේ යනවා. එහෙම ඉන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මගේ මේ මීමැස්සි කොලොනිය ඇවිල්ලා හරි හෙල්ති හොඳට ඒගොල්ලන් වැඩ කරනවා කියන්නේ. ඉතින් හොඳටම වැඩ කරනවා කියන්නේ ඉතින් අපි හිතාගන්න තමයි තියෙන්නේ මේගොල්ලන් හොඳට ඇක්ටිව් ඉන්නවා. මේ කූඩු ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් ඩෙවලොප් කරනවා කියන එක ඉතුලේ බලන්න නැතුව එළියේ ඉඳලම අපි ඒගොල්ලන්ගේ ඇක්ටිවිටීස් වලින් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි මට කියන්න ඕනේ මෙතනින්. මම ඔයගොල්ලන් අහන්න පුළුවන් මේ කූඩු ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ වහලා නේනේ. ඔයා හැම වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ මම මේ මොනවද මම ඔයාගෙන් පෙට්ටියම ගත්තා. ඒ වෙලාවේ ඔයා කිව්වා මෙහෙමයි කූඩුවේ මෙම එරලා තියෙන්න එපා රජිනී යනවා කියලා. එයි මේකෙන් එරලා තියෙන්නේ කියලා ඔයා මගේ මේ පෙට්ටිය බලලා අහන්නත් පුළුවන්. මේකෙන් විල මම අලුතෙන් රජිනියක් හදලා එයාව හැමම දාලා තියෙන්නේ. මේ මෙහෙම එරලා තිබ්බොත් තමයි එයා මොනවද වෙන්නේ එළියට ගිහිල්ලා පිරිමැස්සෙත් එක්ක මේට් වෙලා එන්නේ. හරිද? මේට් වෙලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේට් වෙලා ඒ කියන්නේ අද ගිහිල්ලා මේට් වෙලා ආවොත් හරියටම මේට් වුණොත් අද ඉඳලා හරියටම දවස් 10යි නැත්නම් දවස් 8යි ඒ තුලේ ආපහු බිත්තර දාන්න පටන් ගන්නවා.
රජිනී එළියට යන්නේ එයාගේ ජීවිතේ එකපාරක් විතර මෙහෙම ගිහිල්ලා මේට්ටු වෙන්න විතරයි. හරියට මේට්ටුන් නැත්තම් ආපහු එළියට යනවා. ගිහිල්ලා එකපාරෙන්ම මේ පිරිමි සතාලා ඒ කියන්නේ 100ට වැඩි පිරිමිත් එක්ක මේට්ටු වෙනවා. ඒක හරියට මේට්ටුනොත් විතරයි එයාගේ බඩ පිරණ කියන්නේ එයාගේ අර එග් ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ෆර්ටිලයිස් වෙනකන් කියලා කියන්නේ. ෆර්ටිලයිස් හරියටම ෆර්ටිලයිස් වෙනකන් එයා මේ මේට් වෙලා අර ස්පර්ම් එක පිරිමි සතාගේ ස්පර්ම් එක පිරණකන් එයාගේ බඩේ පිරණකන් ඉඳලා තමයි එන්නේ කූඩුව ඇතුලේ. හරිද? එම හරියට පිරුණ නැත්නම් ආපහුවත් යනවා මීමැස්සි අර රජිනී මේටින් එකට. මේ කූඩේ එහෙම තියලා තියෙන්නේ ලොකුවටම තියලා තියෙන්නේ එළියට යණ්ඩයි එන්නයි. මේ කූඩේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේ මම වහලා තියෙන්නේ මේ වගේ තමයි වහලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? මේක අස්සෙන් රජිනිට යන්න එන්න බෑ. ඒ නිසා මේක වහලා තියලා තියෙන්නේ ඒ තුලේ රජිනී ඉන්න හින්දා. එයා හොඳට බිත්තර දාන රජිනියක්. මේ පැත්තෙන් ඉන්නේ. තව කුඩු පෙට්ටි සෙට් එකම තියෙනවා. ඒක මම පෙන්වන්නෙත්තේ අතනින් අර මීමැස්සිලාට කරදරයක් කියලා මම හිතලා තමයි කරන්නේ නැත්තේ. මේ දෙකම මේ පෙට්ටි දෙකම ඇවිල්ලා මම මේ ගොඩක් අයට කියලා දෙන්නයි අනිත් එක ස්කූල් ළමයන් එනවා. ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්නයි මම මේ පෙට්ටි දෙකම තියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි දෙයක් තිබ්බොත් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මේ අහන්න මේ ගැන මීමැස්සිලා ගැන මීමැස්සි පාලනය කරන ගැන මම කියලා දෙන්නම්. අනිත් එක මේ වීඩියෝ එකේ මට කියන්න ඕන එකක් තමයි මේ මම ගොඩක් අය මගෙන් කෝල්ලක් දීලා මෙහෙම අය මට පෙට්ටි ගන්න ඕනේ එහෙම එහෙම කියලා අහනවා. මම හැම මාසෙම 25න් පස්සේ 20 ඒ කියන්නේ 20 ඉඳලා 25 අතරේ විතරයි මම ඕඩර්ස් ගන්නෙ. හරිද? ඊට පස්සේ මම ඕඩර්ස් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ඊළඟ මාස 20 25 තමයි මම ගන්නෙ. ඒ නිසා ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ගන්න ඕඩර්ස් ඇවිල්ලා මම ඕඩර්ස් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. එහෙනම් එච්චරයි මෙතනින් කියන්න තිබ්බේ. ඉතුරු ටිකක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. இதோட இவ்வளோ தான். வேறு எதுவும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நான் அடுத்த வீடியோவில் இன்ஷா அல்லாஹ் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.